Čujte, pa to je jedna polako neravnopravna borba. To će biti interesantan meč kadeta i juniora protiv jedne ozbiljne ekipe. Tako da, nažalost, imamo sad takav Metalurg, imamo mladu ekipu, nemaju iskustva, to je sad jedna velika razlika, ali opet volio bi da se naša djeca pokažu, da bude borbe, da bude želje. To će biti jedno veliko iskustvo za našu ekipu i naravno da Zagreb ima puno reprezentativaca, hrvatske reprezentacije, prema tome to će biti samo jedna dobra prilika da naši mladi igrači steknu jedno veliko iskustvo, a to je jako važno, vidjeli smo i u Kielu, tako će biti sa Zagrebom ove dvije utakmice, dakle Liga prvaka i Seha Liga, tako da će nam dobro doći ta utakmica, a o nekom velikom rezultatu se ne može govoriti baš objektivno. Rekao sam da ne može se govoriti, to ide kao da djeca igraju protiv roditelja, to mislim malo teže, ali Zagreb igra ove godine dobar rukomet, pobjedili su Kiela i PSG, prema tome to je dovoljan slika da su to jedna dobra ekipa, da igraju vrlo čvrstu obranu, vrlo oštru, vrlo snažnu obranu, tako da će naši dečki imati veliki problem sa njihovom obranom i jako me interesira kako ćemo to mi rješavati. Mislim da se već zna da će biti Kiel, PSG, Zagreb i La Rioja. To su 4 ekipe koje idu dalje. To je, mislim, kada ovako sve se gleda i našu situaciju, naravno da bi mi bili tu da smo bili svi zajedno. Međutim, ja nemam cijelu ekipu više, nema ni jedan igrač, 20 igrača otišlo. Prema tome, to je realno sad kako su te 4 ekipe i one su bile ipak, najviše su pokazale u ovom dijelu prvenstva. Final Four, koji uvijek su veliki kandidati Kiel, Barcelona, Vesprem, traži se četvrti, ali tu je i Kielce, bit će tu borbe još, bude borbe.